تماشاون هجان جو واشنگتن جو استودیو دنگ امریکا دن باش. ام دیسا د برنامه کرد ویزیون یا به هفته چندین راپورت بین پیشوه. تماشاون دلال دن باش. تماشاوان دلال هر سر روزا جنونیا ناونتی بیل استانبول جی مشک هیه اون چگه هنم زوزان یاشار جی به آوای کی زنده به سکایپ به مرایه زوزان مشا استانبول چاوا دیچه دسپیکر یان دسپنکر به دروش به سلوگان چی رنگی مشته کرد بله دو خالن گرینگن استارم بالی بکشنم که مشا فمینیست یا هری درش بشک استانبول ته پیروز کردن این سال جی دو خالن گرینگن یک referandum şazı Nisan yepek be derbarı görtna kanuna bingehinde jin dibejin ne biteni una halaki dinji girse ki jin Amerika grevek dabum des fikrin jiber politikayın Trump gotubun ku cihane da roje ki bejin misal slogan avi derketinre naha isal jin kada taksimine liber konsulxanaya Fransa'yı ve ki her salı bir civiyan yemeşa mezin despi bikin seber konsulxanaya Fransa'yı hatta ber tüneli kumeşe ki diriş be sloganı xwe be dengi xwe be pankartı xwe be karu xabatı xwe yelbis xabatı xwe meşa xwe berdavam bikin. باشه تو پیروزباهین دو او ایرو دشوب نزیک به دشوبینی مرو و پیروزباهین ایسا او ین سالم بره بده برهف تایبتی مرو رفش آورتش بینه پیش جاوی خواه چه فرق هنه؟ بله گلک جدایی هیا جبر که ای سال نا ملوی القادمه که تنابرا پولیسان و گرسه دا نقاش شد بیم که پولیس دخوازن ایریشی بکن دستور ندن که وره پیروز کرن و جبر که روش آورته توندیا لسر جنی روش بروش گرانتر دبه خالا گرینگی باش بال بکشنه که گلک پارلمنتری جن و وکی دن کتکارین جنین کتکار بسادا ناد گرتیگه اندانه و لو ماجی سلوگان جنا ایسا زیدتر درکت پیش دوی وارده باشه کرد به چی رنگی دوی ردکیو ده میشه ده آمادانه تایبتی پشتی اوقات سیاستوانه گرد هاتبون گرتن کرد به چی رنگی تمثیل کردن بله نه همیشه فمینیست یا بدره جنین فمینیست پکتینن em dikarim bebejin ku tani nejinin feminist, Kürt, Türk, Arap, Çerkez hemû jinin cihanê nehalivi derîne bi rengê xwe û jin dibêjin ev meşekî navneteweyî ye. Jinên Kurd jî di vî halê de cî xwe digirin. Di rojberê li Stenbolê mîtingekî mezin HDP û hevkarên em bêjin tevgerên jinan mîtingekî mezin li Qada Bakur köyê çêkiribûn. دوی میتینگ داشتی دو نامه جگرتیگه شان دبون کرد به توانی خوب سلوگانا توندیا لسر جنی نا قرکرنا لسر جنی نا و به سلوگانا نا خود نباوی مشا فمینیست جهد گرنده پیروزبایی حشی عدار ده جهد گرنده باشه نوچه گرمه زوزان یاشار املته و همیشه این کرد روژه پیروز دکن گلک سپاس گلک سپاس کن همش تماشاوان دلال دوی روزه ده جنان امریکی و یک ردیچون گرسیین مهربندانه هیوی دکن کو بال بیکشن سر نوکهویان موچیان رفترن دیجی جنان او کشین دنیان جواکی لبرواجی جارادن و جاره جن بگروا ناب روزه کی بیجن لمالخات دمینن او درنکبن کولانا هند بیرا گلگندایه کو چواد 21 مهربندانه ده روزه که پیشتی مراسم سخنرانی سرکتی امریکی ده به 10,000 جن لکولان واشنگتن پایتخت میشیان و داخوز موافن به کهب کرن. جبو ونسا کاردناس یا دایک دو زاروکان اومش تنه دسپیک تکوشینا بردوام یا جنان بو. I think that women in the United States بنيرينا من جنن لأمريكا جلك بيشكتن دس خستنا لهين دواره پوست سرکاتیه و موچین و کهو و دیسا ما في سر بدن خدا هين راست جلك آستان کاتن و ام هين اج هم بروان تکوشین دکن.
Divê rojê de daxwaz ji jinan tê kirin ku desttir ji karê xwe wergirin û nerin ser karên xwe ku heza xwe ya aborî nîşan bidin. Kardenas dibêje ew ê di firoşgeheke xwediya vê jin de kirîne bike ku piştgiriya xwe bo jinan nîşan bide. Lê ew her li rêxistina Emily's List li ser karê xwe bimîne ku armanca wê jî piştgirîkirina pirtir jilên demokratê di hilbijartinan de. We make up over half the country. Em pitir ji nîva welat pêk tînin, lê Kongresê tinê kêmtir ji 20 ji sedê ne. Ew nebese heta ku ji me jinan di asta rêveberiyê de wekheviya zilaman nebe, em ê nikarbin wan polîtîkayên bi dest xîn ku piştgiriya jinan, malbatan û aboriyê dikin. Karen Agnes, damezrênera Koba Konservatîv ya Tora jinên rewşenbîr, hebîrê ku divê vekevî di navbera jin û mêlan de hebe. Li Agnes dibêje ku ev girev peyamekî çeft bela dike û jinên wek wê li derwa dihêle. Women have made great gains. Jin destketinên giring peyda kirine. Lê ji min re xemgîniyeka mezin e ku îro tevgera jinan, hîn jinan wek qurbanî nîşan dide û ji bo çareserkirina pirsgirêkên wan li benda hikûmetê ne. Kes nekarîbû mezinbûna girseyên rêdirçîna jinan ya meher rebendanê de pêşbînî bikire û îro jî ne hesane ku mirov bizane çend jin bi nêçîna sarkar ve hemen mesajê bişînin bîra giştî. Roja cîhanî ya jinan ku rojekê navnetewê û ji aliyê netewên yekbûyî ve ji hatiye qebûl kirin. Ev roj her sal 8 adarê ji aliyê jinên cîhanê ve tê pîrozkirin. Me bi rêya Skype hevpeyvînekê li gel serûka komîteya jinan de Pena Kurdî de Dilşa Yusuf re pêk aniye û Birêz Yusuf pirsîmenê derbarê vê roja taybet ve bersivan û bal li ser rola Kurdakeşa. Bi rastî rola jinan di civaka Kurdî de rolekî gelekî giring e û ez dikarim bêjim ku bi giştî jinên Kurd xebatekî giring didin di derbarê de xwe her deverekê wekî em dibînin xwe civînin di hemû asta de dixwazin xwe temsîl bikin çi di desthilatdariya Kurdî de biyan jî bêjim ku li ciyên ku hîna Kurd nebûne desthilatdar di hêla di riya siyasetê re jin xwe pê digihînin ji aliyekî din ve di hemû xebatê askerî de jî cihê xwe ku digirin bi rastî ev serkeftinekî gelek mezin bi dest xistiye ji bo jinan yani em dikarin bêjin ku jina Kurd rast e hêşta gelekî pêwîst dike ji bo yê bikaribe xwe bigihîne astekî bilind di civakê de lê ez dibêjim tekoşînekî mezin didin jinên Kurd yani hêjayê ku merel ber bisekine bilê. Berê di şerê dijî Daeş de gelek jinên êzidî jî ketine destê Daeş de gelo kiryarên Daeşê dijî jinên êzidiya çêkirîn bandoreke çar li ser çalakên heve çêkirîne. Bêguman janekî gelek mezin e dema em tên ser wê behsê yani ez karim bêjim ku xwîn di damarê me de disekine wekî jinan çi tekoşînekî çi xebatekî hatiye kirin û hîna dêbê kirin qet em nikarin wê birîna ku di hinava civaka Kurd de dayê çêkirin ew esîrkirin û sebîkirina jinên Kurdiyên Yezîdî ji hêla Daeş ve qet em nikarin sarê jî bikin. Lê heta niha tekoşînekî gelekî mezin hatiye dayên ji hêla hemû civaka Kurd ve taybet civaka sivîl û taybet xebatkarên jin li hemû peçên Kurdistanê boy ku ji aliyekî de vê karasata mezin bê hetikkirin û cîhan pê hest bike û piştgiriya xwe diyar bikin bo tevahî ew jinên ku hatinin efsîrkirin yan jî rizgar bûnin ji aliyekî din ve boy ku wan kesên ku hatine rizgarkirin çawa yani em ê piştgiriya wan bikin xebatekî wiha tê kirin mesela niha di asta Pena Kurd de em projeyekî me gelekî giring heye li ser vê yekê bi taybet em belge dikin ew tiştê ku ew karasata ku bi serê jinên Yezîdî hatiye ji aliyekî din ve em dixwazin wê bigihînin vê yani vê karasatê bigihînin cîhanê di riya Pena International de ku 140 dewlet endamin tê de û hindik nîne gava ku em bikaribin dengê jina Kurd û dengê jina Yezîdî qîrên wê
ام بگهینن جیهان دریا پنا جیهانی را و خباتێکی بچووکە کۆمە وەکی پەنا کورد کریە لێ خەباتێن گەلێکی گرنگ هاتنەکردن لێ دیساژی من مادامکی هێشتا ژنێن مەی کورد دبن دەستێ داعش دەمانن و ئەم نزانن چارەنووساوان چییە. ژنên Kurd mil bi mil bi mêrên Kurd re dijî terorê şer kirin. Gel ev di çavê cîhanê de çawa hat xwandin? ئەسکارم بێژم ژنا کورد نمونەیەکی گەلێکی جوان دیار کردە بڕاستی نەها لە جیهانێ تێ ریکۆلینکردن لە جیهانێ بالداری سەر تێسەکناندن ji ber ku jina Kurd bi xebata xwe bi tekoşîna xwe bi beşdarîbûna xwe ke di biryarê de di ciyê biryarê de di cengê de di siyasetê de di civakê de di aliyê kulturî de براستی کار و خباتێکی گەلێکی پێشخستیە لەوما بوویە نمونەیەکی جوان لە جیهانê tevayî û niha jinên cîhanê jinên Kurd silav dikin û li ber xebata wê radiwestin em veya dibînin rojane birastî veya ne wiha ji xwe berhatiye encama tekoşîn û ruha azad û kolcem jina Kurd heye encama xebata wê ye ez dikarim bêjim. Di roja jinaniya navnetîwî de nûçegehaname Amedê Xecican Farqîn raporteke taybet li ser jinekê Kurd amade kiriye ku tim xwastiye bibe lîstikwana futbolê. Aziza ay 48 saliye û nehal vêdera li hêviya otobüsê ku here îdmana futbolê ew di esê xwe de di kompanyek taybet de nan dipêjîne. Lê ji zarokatiya xwe heta îro xeyala wê ya herî mezin lîstika futbolê ye. Lê ji ber ku li gund mezin bûye malbata wê destûr nedaye ku li pey vê xeyala xwe here. Piştî ku ev hezkirin û xeyala wê di nûçeyek de belav dibe Kulûba Diyarbekirsporê ji bo hezkirina wê a futbolê diçe mala wê û jê re teklîf dike ku bibe lîstikvana tîma wan. Temenên lîstikvanên tîmê ji dozî dest pê dikin û a herî mezin şî Azize xanim e. Dengê Amerîkayê re axivî û got derdorayê bertekên erênî nîşan didin. Ez Azize ay 49 salî me 6 saliyê xwe futbol ra merakê min hebû. Lîstim malbatê min heyiştin herim spîporê. Heta 40 salî futbol lêstim 40 salî şûnda zewicîm. Marşê Fenerbahçe çûm salonê. Ana Diyarbekir spor da formal xwe dikim. Pir kêf xweşim. Ew dibêje mêr li ser jinan zextê çêdikin û wan serbest nahêlin. Erû torê min xweş dibînin. Dibêjin tam salê wî da te ew bûyî. Sala jina ye. İca pîrekê Kurda jî giş ewin kuçlîne. Zilam wan ew dikin. Diqeherin. Nailin serbest nakin wan. İnşallah giş ew rokî ew bibin serbest bibin. Heştê Adarê rojbûna xanima Ezîze û ew rojbûna xwe de di 49 saliya xwe de li pey xeyalê xwe futbolê dilîse. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Artêşa Iraqê bi alîkariya hêza koalîsyona navnetewî gelek pêşveçûn di operasyona Musilê de destê xistîne û hat ragihand ku hêza Iraqê gelek saziyên devleta Iraqê li Musilê ji destê Daişê xilas kirîne û operasyonên dijî Daişê ji di asta gelek bilind de berdewam e. Agahiyên berfiratir di vê raportê de. Hêzên Iraqê bi piştevaniya qayîm ya hevpeymaniya nêfnetewî bi dirêjahiya operasyona derkirina çekdarên Daişê ji Mosil nizîkî mizgefta Ennûr dibin ku li wêrê Ebûbekir el-Bexdadî xilafeta Daişê ji berî 2 salan ragihandibû. Serokwezîrê Iraqê di seredana roja sêşembe bû hêzên Iraqê li Mosil bi tenê 2 bijar dane çekdarên Daişê. Çekdarên Daişê yan dê revin yan dê nekuştin.
اوان دو بجاره هنه یا ایکی یان خورادستی هزین عراق بکن و ام دی دادگه کرنه که رواب وان بسوگر کن یان دی نکشتن. هر وسا سرک وزیر عراق جی سلیمانیا هرما کردستان پشت راست کرد که او دو دلنابد بنگهن تروریستان لدرو عراق بکتا آرمانج. سوف لن أتردد. از دو دلنابم بنگهن تیرور الولات هف سنور دگل عراق بکم آرمانج. او انگفا العراق دکن. مرازیبون حکومت سوریا ورگرد و ما تروریست لالبو کمال کرن آرمانج. امریکا یا خودان هبونه که به هزل عراق پیشبینیا بداوی هاتنا لزگین یا داعش لروش آوای موصل دکت. جنرال امریکی ماتیو ازلر دبیجت داعش رخستون و تورا پیوندین خوین لشکری جدز دایه و چه پاشا روش بوانا لموصل نابه. از باور دکم او تگهشتن وان چه پشروج لرجاوای موصل نمایه. یاری بداوی هات وان شکستن دشار دخوار و اواتون ها دبینی بتنه کردارن آستن کرنا عراقیان. لآلیه دیه تخیبی دگل عراق هزین سوریا دموکرات یا پرانیا کرد به پشتوانیا امریکا پیشوچون زیدتر برو باجر رقه دکن و ریا سرکه دناوبرا رقه و دیر زوره کنترول کرن. اپراسیون حسد چل روش حالات یان روش آوایا چه مفرات نیگرانیا ترکیا بخواه دگرد او پشتی درکرنا چکدارین داعش جه الباب جاوه خدای درکرنا هزین کردان جمن بجه. شرو هفچونین و داوی دنابرا انجمنا لشکریا من بجه دگل چکدارین اپوزیسیونا سوری یا پشتوانیا ترکیا لیته کرن امریکا ناچار بو هزکا زورتر پنیرت سرهیلن شری گو او بخو پیامک دگهینه. sending a message. ام پیامکی بو هیزن لسر عردی دشینن دوی سنگه وان دجی داعشی به بزاوین خواه بریک بخین بو هیلانا داعشی و امریکا کاری خواه دگل هوالبندی خواه بکه دجی دجمنی ما یه هفبش. لی دجمنی هفبش ببوچونا ترکیا و روسیا و امریکا جدانه لورا ریبرین لشکرین هرسی ولاتا لانتالیا ترکیا لحفهاتن بمره ماری خستنا بزاوین دجی داعشه و بجنه ترکیا داعش لمنبج نمایه. We are here. We're in the area. ام لدوره هنا شروان داعش نلویرنا و جمن بجه هات ندرکرن چه اگر بو شروانینا. داوی هاتنا آلوزیان سوریا و عراق بیناچد به نمان داعش به دماهیک بین و دیگل هبونا هوالبندین نیل سر عرد هر دو ولاتان جاوره یا گهورین مازنین جیوسیاسی دینه کرن. خالد فتاح دنگ امریکا. تو قناق خاصیان یا اپراسیون خزاب فرات ده شهروان هزین سوریه دموکراتیک خواهی هندن بلاب جمع فرات و رای استراتژیک یا نابر رق و درازرج قد کرد. نتیجه نمیل قامشلو زالا عمر او راپورت باکور رق شاندیه. هزا سوریه دموکراتیک ریاد نابر رق و درا زوره ده بری. شهروان قصده گهشتن جمع فراته. ما ریاد درا زوره و ریا رقای ما قد کردیم وقال قد نا چنبر دنه. وان گندانا ایرو حتی ایواری امیگل جار ازگار بکن نال بداری امسر آوا فراتینه دبر دوامی یا پنگاوا سیمین یا اپراسیون غزبا فراتی جمحوری مکمنه شروان قصدی به هیاما سیرو جانده جوی محوری نه گند هات رزگار کردن و شروان 20 کیلومتر پیش کردن. ابی هدی چنبر لباجار رقای تنگ بود. ام هدی من باجار خست نابری چنبره که جبر و چنده جی آرماجی من جبر کو زلال بو کو ام باجار رقای رزگار بکن. ریاد نوبرا رقا و دیرا زوره ده هاتا برین نها داعشی لرقایش سی آلیان ده کتیه دور پیش کرینه ده لباشوری رقای گو جمع فراته هيا بريانها بالافرين كواليسيون نافلتوي برينغو رقا بباشوري ايفا جريد ده روخان نها تفجر داعش لرقاي بيتر لاوازبويه وكتيه بوجبوني ده زانا عمر دنگ امريكا جهري ما باكوري رقاي امریکی او پنابر دخوازن آستنگ او جداهیند ناوبر خود جهوله راکن جبر و آرمج خارنه که پررنگی به هبره آماده کرینه درجه هیاوا آگاهیان و راپورت ده سفرکا خوارن جو کلتورن جدا آماده یه و او نوینرتیا همی امریکا دیگه مازووانیا شیف خوارنه جالیه رخصنا بناو ترایب هاتیه انجام دان گوش کلتور و اولن جدا و جواک نهریمید آماده بود او آماده کاریه کش بو مهوان رومت جوانا محمد ناصر طراد
پنابر سوری کو نها د 19 سال و اف ججنابوناویا یکیه ل امریکا. It's a big step to come here. بنگاوه کامازنه تو به یویره و جدابریه کامازنه جبرکو کلتور جدایه و هیوید کم بلزگینی رابیم. محمد طراد بری 6 مهان هاتیه امریکا. اوها هزدکه کو نکاره به تمامی خو بگنجینه حتی کو باش انگلیزی فیر نبه. And thank you very much to inviting us here. او به حزک مازن لزانینگه زمان انگلیزی فیر دبه لی او بشیوه اندن خود گنجینه. I tried to make من هول دا هندک پنیر بجارتی بکم و هندک کسدیه و تشتدین. از الویر فیر بوم و من لمال هول دا. لیلا خوشکا محمد طراده او 15 سالیه و دمکی بزحمت بوه کو خود خاندنگه دا بگنجینید. Some of them, they talk to me. هندك جوانا دقل من داغفن برز دكن دكارم بوراتا ببينم وچما توفي سرپيچ عجيب لسري خودكي هندك جار او من عاجز دكن دبيجن هن تيروريستن لأزگوه خونا دموان. it's hard for her and for زحمت بو منوه چونکو بتنه پیامان ج تلویزیونی اموارد گرین ام نزانی راستی چیه. لگور بریارا نویا هاتنا ناوا امریکا یکو سروک ترامپ روژا دوشنبه امضا کری حتی 120 روژندن پنابرین سوری هاتنا آستان کرن. he judged one people. اوی هلسنگاندنا کسی که کر کو چدبت سوری تیروریز بن چدبت یک کس هبتن هلسنگاندنا کسی که لگور ولاتی بی نایتا کرن. لیترات رخنا سروک دونالد ترامپ دکه اولوی خاله راد وسته. او آنهیا خوده از دل خوش بم خوده او هل بجارد. تراد دبیجه حتی نها لگور سربوراوی لامریکا هی او سربور گلک جداتر از زمان قصراسپی. زور امریکیان بخیر هاتنا مکر زور باش بون دگلمه و آلیکاریا مکرن. آرمانج وان جور چالاکیان اوه پشتی وی شفخوارنیجی دی گلک جواکین هرمی دا ینکو پنابر هنه بهم بردوام کرن. حتی کو جاردن او خوجه دبن. بهیویا کو گلک شاهین ججناج دایبونه ین وحال امریکا بهن انجام دان. هون جبو نوچه پیزانین و شاهید چنکو دنگ امریکا عمل جهب و یرینه نوچه این گرنگ جبو وحد شوپینین به یوتیوب و فیسبوک و تویتر خویا کرمانجی و سورانی برنامه سیاسی، هنری و روناکبیری برنامه کرد کنکشن ده انارتی تیوی ده دکارن لتلفزیون و رادیو پشکا کردیا دنگ امریکا به شوپینن و گهداری بکن همی پلاتفورم میدیایی پشکا کردیا دنگ امریکا ده خدمت و دانه و جیک راست هل بجارتیه دنگ امریکا جدره هری باور پیکری. شورمندن سلوک امریکا دونالد ترامپ بردوامی لتوانکاری ترامپیان سر تویتره دکن کو سلوک بر باراک اوباما به گودار کردن تلفن بی سوشتار دکر. هم اوباما هم جی رهبر بره استخبارات نتیوی امریکی جیمز کلیپر او ادعا رد کرد. روزنامه دنگ امریکا جیم مالون او راپورت آماده کرد. سروک ترامپ سورپریزا گروپا گشتیاران کر لکوشکا سپی که بو جار یکم سردان گشتی پشتی راوستانا چند هفتهیان دست بیکرن. لید کنفرانس که روزنامه‌وانی دا پیودار ترامپ شان سپایسر هین بروانی تویتا سروکا داوی دکه که تیدا سروک بری باراک اوباما توانبار دکه به گهداری کرنا لتلفون وید اوتیلا ترامپ ده. پرسیارک جه سپایسر بورد درباره هبونا چه بلگیان لدور ادعای ترامپ. از باورم ریاهری زیره کو باج بو شروع کرنا وی روشی اوه کو پرسیارا کمیتین کنگرسی این آگهداریه ببه. اوباما ادعای ترامپ رد که و هر وهاره و بری آگاداری نشتمانی جیمز کلاپر. چه گهداری کردن لتلفون اوتیلا ترامپ لدما حلمت دان نبون لآلیه چه کمیته که آگهی نشتمانی و ترامپ دخواز وکولینان دکه لدور دستیوردان اوباما دوی روشه ده لگلک پرسیار لدوروی هنه لگور شیروکار یاسایی آلن موریسن. پرسیار یکم او نه پرسیار که یاساییه او پرسیار که ریالیتیه گلو چه بنگه هنه جبوان تانوها چه بنگه جبیلی گومانا نینه و گومان جی تیرا دست پیکرنا وکولینان ناکن. کمیتین کنگرسین آگاداری و اف بی آی دست به وکولینان کرنه لدور هبونا پیوندیان دناورا حلمت ترامپ و حکومت روسی ده. لی دموکرات دوی درباره دا پشتگیری وکولین سربخوا و فرهتر دکن. پر گرینگه که خلق امریکا باوری به وان وکولینان بکن و چه نشان ناکوکیا برجواندیان آن سردستی سیاسی دیار نبن. هین پرزوی جبوه که لگور سیناتور کوماری چاک گراسلی. هین دمان راوشکارین تایبت گنجاون لینها هین پرزوه جبوه که بابت روسیا بوی جه راکشانه که سیاسی مزن جبو کشکا سپی لگل بکار آنینا بردوام تویتر جالی سروک و لگور دانر استراتیجی کوماری جون فیری.
It's not clear to me whether this is part of a ji bo min nezelale ke ev pareke ji stratejîka plankiriya an jî tenê diyar dike ev kiye. Di heman demê de dê Washington bi awakî fermî pêdaçûnan bike li dor daxuyaniyên koşka spî û rûpela seroka Twitter. Şevirmendên Serokê Amerîka Donald Trump bi berdewamî berhevanî li tavankariyên Trumpiyên ser Twitterê dikin ku Serokêberê Barack Obama bi guhdarîkirina telefonên wî suçdar dikir. Hem Obama hem jî Direktora Berê İstihbaratê Netîviyê Amerîkî James Clapper ev îdia red dikin. Rojnamewarê Dengê Amerîka Jim Malone ev raport amade kiriye. گوری پسپورین پیشهسازی ام دمکی ده دجین کو شورش تکنولوژی و تلفن آوای جیانا مگهورتیه و داهینانه هر داویه ده درباره ویده لکنگرسا جیهانی لبارسلونا هاتن پیشان کرن. تکنولوژیا موبایل جیانا مگهوریه لیجی درین بنگاه کمپانیا موبایل ورلد کانگرس لسپانیا دبیجن هیچ بر همین نو مایه بهن هندک جوان لور تین خویا کرن. پیبو رباتکه کو به موبایل و هاتیه گریدان و کاری وی آلیکاری کرن مالباتانه حتی بکارن هستا خواه بریه که دیجیتال در برن. وقت وی فرچه دانا به اپلیکیشنه که و گریدایه لسر تلفونه او خویاده که چاوا تو دانت خودشوی. ده همان دم ده کمپانی امریکی AT&T و جنرال الکتریک چراین به کامیرا و سنسور و میکروفون درست کرن که به تورا موبایل 4G هاتیه گریدان. لیبر هم هنر هشتشته باشتر دخازن. Vêrê tu dikarî otomobîlê li gerajê baştir rabigirî û cihê teqelê têdkirin li bajêr rîz û destnîşan bikey. Her wisa rewşa av û hewayê û asta pîzbûna jîngeha bajêrî bizanî. او تشتی بالا که گلک دوی سال دادکشینه تو را گلک بلس یا 5G کو دانلود کرنا تشتی هش بلستر به و پاش نکوه. ام دما بحثکی بلز دکن بو پیوندیان نمونه حری باش اگر دکتورک لولاتکی برینسازی بدست روبورت لولاتکی دم بکه. تکنولوژیا موبایل گورانکاری د آبوریا گلک ولاتن افریقی دکن. هندک اپلیکیشن موبایل هنه جبو خودی کرنا آجالان لکنیا و یک جبو پاکش کرنا جلان به روبوتان لأوگاندا. انیزا تکنولوژیا موبایل یا ساده بکارتینه جبو گهشتنا آستکا زوریا پرورده 2 میلیون خوندکار به وی رنگی تنه پرورده کرن. او دکارن خو بگین همی آسین پرورده بریا بشتربونا به 10 سنتین امریکی ده هفته کیده. او تیرا ریبازا خوندن همی دکه و ده بهله و پیوستین خو پیک بینن جه 8 سالی تا به داوی آنینا دبستانی. راستیا لپرانی افریقیا او کو تکنولوژیا تلفن و گوهز او ریا تنه یک تو دکاری خو بگینی جماره کمزنا خلک بریا خرج کرنا کم جبو هر کارکی. راپورا وی داویج آلی کمپانیا رو برنه مکنزی این کمپنی پیش بینی دیگه که حتی سال 2025 9 میلیارد نفوس هرم باشور صحرا افریقا و به کاربن اینترنت کاربینن که 2.3 کسان برای که تلفنین زیرک. بله روبین وقتی تو زنی روز گلک تایبت ایرو اوله بله وقتا مفکر روشلات آوین مافنج نه گلت بن پیخست کردن و او افج گل غمگینی که مازن د ایرو در جولا. راست ل دیساجی جنین کرد جواکا کرد بنیرینا من گلک پیشتره لگور جیران خو. هم عالی سیاسی عالی لشکری ده گلک مافیوان پیشتره افج جیه شابونه امجی تایبتی در هنرامه هرس خاندان و همه هفکارین خو و روزوان پیروز دکن. روزی که خوش وانگیش کرده خواستن. بله. تماشاون هجا افراپورتا ما داوی و به هفته بو. ام هیوی دیگه برنامه بدلی وبه اون دکارین بریا ایمیل فیسبوک و توییتر نرینه خوش مرا پارو بکی. حتی برنامه هفته ببینید خیر خوشیده. دم باش.